Vai moi al pelo. Chamase influencer do Lejón. Sabedes o que é un Lejón? Non. Un sacho. A ver, non sabedes o que é un Lejón. Un sacho. Pero antes de nada vai vos presentar o tema... Grande. Onde vas? Aquí o está diante de nós. Si, home, iso a mí. Pois, a quen queres Cristina ir? marcha, amiga. Cristina, que me... Vai se poñer de pé que vai bailar. Bueno, pois nós este tema fixémolo porque non estamos moi contentas con isto das influencers. Eso de que nos digan como temos que vestirnos, peinarnos, calzarnos, pintarnos, que temos que comer, non nos gusta. E nós, como somos moito do rural, fixemos un temita para o rural, influencer do rural. E titulámoslo Influencer do Lejón. E qual é a página? O Lejón é un sacho. Na nosa terra é un sacho grande, co que se abre o cadullo. Sabes o que é o cadullo? Verde Galicia. O rego. Bueno, algo así. Para cogerla que nos sacaste antes. Sí, si me mandan. Bueno, na nosa terra é o cadullo. Abres o cadullo e saches o rego. Botamos todos patatas, non? Bueno, pois iso. Influencer do Lejón, dedicado aquí ao noso colega de Turbeira. O do Lejón. Que